Nimbano rasyumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Nasasaumpay tinagbanagak ngamda kayo. Padak ka babae. Iso na ita. Awan sa bali nga adda iti panunod ko. No diti agibalas. Katda kayo. Kaya tsuka dimot agibalas. Agtitinulong tayo nga rod tapno makabalas tayo. Laglagi pa niyo ti inaramid da kada kayo. Dinadaol dati dayaw yo. Katkas iti na istorya ti may sa akadwa tayo a babae. Inulit-ulit dati inaramid da kankwana. Aging gaakayat nan akat kalantib gukod na abiyag. Impyerno day jaya pasda. Narod, naskan amaunong. Basta nagtipagpaya sa kanto namin. Nagduduma tinadlaw ko kadakwada. Adda dita anaraksa, tanawayang-wayaan iti day japas da. Adamat dita ti aglididay, kat agsang sangit laptan. Adamat dita ti napalalo ti pungtot na. Kat nakaseryoso lapta ti ropa na. Simurot damin kada tayo dito ta. Awan tinagbati. Wano oran man sa adi simurot. Walang do. Simurot damin kada kayo dito kuta. Imado kayo na babae, ani. At pasig na saan ti kapadasan mo. Wan. Numatring nagita ang babae. Dakal mati maitulong da. Iswa sa nayit ida iti panagpana. Kan kastamot kan iti panagpalto. Nasaysaya at nutlaan mo adda kabaulan da amin ang makirangat. Iti kasta. Masalak ni banda ti bagit. Nasayat manangita ti birok ti pasdak tungan. Imadumanan ti babae. Kat saan latang agsardeng dagiti customer no may. Awan boss, nawala siya. Kat agbayad ak maggamen no kasapulak ti babae. Bis ko malibre. Negosyo da ito'y tungan. Sapulak lata ni Ami. Sayang, nakalibas to maggamen. Magkunto na jay. Kat isublik dito apasdak. Pagpalinag manan nga apal-palay ikaw. Kasano mamakamag? Tsaka agsarday amang sapsapol kan ko na boss. Ang sapulam ko ma. Ore sa di daw. Kat na masapula. Isublik dito para isaw. Kat ipupuk ko. Sana rita ti pangunam tungan. Ha? No di ka ti trabaho tayo. Awan mata boss. Bayaman yami. Sana ba ni? Tanagumamatan. Pampanunot at tinsingasing yami, Lando. Nga niya mahansong. Kahit nasublian tayo da japas dek. Kat pabutakan tayo. Ano? Kabalan tayo da tangaramidan. No lakid di. Kaplanuin tayo na imbag. Pangalaan tayo iti aramatan tayo. Kas kumay iti bomba. Awan kasta dito ikuta. Ngayon masapol amang remedyo tayo. Uwan mo't kit diyan mahansong. No lakid di tagtitinulong tayo. Maramit tayo ti singasing yami. Pabutakan tayo ti pasdak. Nagipupukan da kadag iti babae. Adeta. Sa anak manin anak pintis. Sige, si kamit Rosa. Padasam mat. Wanami. Oh, ate ti pana. Sige, padasam mat. Nabanugak anang ibiyang. Nunjak na tamaan ti puon ti saba nga ipatakder mo. Sige lang, Rosa. Kabaylam dita. Padasam lata. Aging ka ang makasursuro. Nagagat lagi ti trabahador da Ma'am Carlota di Tiasyendo.
Naimbag na oras yung kakabsat. Tama, Tela. Nakapasyal ka man. Wen, kaya't ko tagpag na pag na dito asyenda. Ay, nasayat mo't nukas ta at no mawatwat ka man. Kasta nga rod. Kan may isa, kaya't ko titumulong dito eh. Ay, nasaan na nila? Saan mo takayat naman Carlota ken Rodrigo trabaho ka dito yung senda? Unya pa isaw? Wen nga rod, ngam mabain naklatamot. Unay kan Ela. Awan mo tirumbang apagbayanam kat nasingpot da. Saan agaputan na singpot da kat gundawayak dayta. Iya ba? Kaya't ko matitumulong. Kaya't ko pa'y diti makipagna diti asyenda ah. Ngam saan dakmat ngamin apalubusan da Ma'am Carlota. Ay, kasta ya. Wen. Sige kakabsat. Panawan kayo pa dito ah. Lasarong karak man dahil naunang kan Ama Mateo. Sige lang, Ela. Ay, nakapasyal ka man, Ela. Wen Ama, kumusta kayo? Nasaya at mag. Ni inaunang, ayan na. Ay, adda di talikod ti Kalapaw, May. Sibsibugan naman dagiti inmula na anak natan. Kumusta mo't nga ti panagnaadyo dito asyenda? Awan ti parikot mi ditoy. Bilibak kada kayo adwakan ni Nana Unang. Tanapigsa kayo pailaan. Kabailan nyo paila ti agmula-mula itinatnatan. Ay, wala balasang ko. Napigsa kami pa. Saan matanas kan nga agmula-mula kayo kat takompleto kayo mat iti abasto, Ama. Ay na, kasapulan mi ti agtrabaho. Kasapulan ti bagimi. Sana bale, ta para mutla iti bagbagimi da itoy. Sidsidaan mi mat dagiti imulmula may. May mayat mutla ang tinatang nga sidaan. Ta pagpapigsa iti bagay. Wan batkit di Ama. Husto day tanako nayo. Ay, maibaliw ko man ti saritaan, Ela. Kumusta nga tan ni Victor? Masiguradok nga da iti nasaya ta kasasaad. Sapay kumata mauray mi pa'y ti panagsublina. Ha? Sapay kuma tasakbay amatay kami kiniunang. Makita mi pa'y ni Victor. Ay na Ama Matyo, atidog pa'y ti biyagyo. Napigsa kayo pa'y. Saan ka di? Ay, huwag may. No kasta nga ron, mauray yu pa'y ni Victor, Ama. Marurodak ka talaga. Aging gaita, si bibiyag pa'y lang day dyan nga Ela. Madam. Bart, agtinulong kayo kanit Tiago. Tulungam tapno matayan day dyan nga Ela. Madam. Ammo ka napatagday dyan nga Ela kan ka, gaputa ay ayatam. Ngam saan nakamot ka kayat, saan ka din? Ngarot, awan serbina protektaram. Taure aramidam tikasta. Awan matlang serbina? Gapot at di nakalakat ngarod kaya. Isabay amon amatay. Di mo matlang pakairanudan. Sige, madam. Bayan nyo. Tatulungat ni Tiago amang patay kini Ela. Agsidta awak Bart. No apay nga minadyak pay la pinatay idi. No apay abinay bay akpay lang amin. Gapo tado tilakpad, madam. Iso adiyo basta mapatay ni Ela. Nagalis at talaga timpiyat na. Ngam na ita. Uray anya pa'y tilakpad. Naskan ang mapatayo day jay ababay. Tapatsyot. Iso day jay ti collar. Madam. Wan. Ni Ela ti collar akanayon amang butbutang kanya. Ewan ba't ngamin, musbag? Awan ba't lagan, di pakairanudam kanila. Napayagan, ngay bagbagak na tagan ka. Tungan. Sa magtungpalkan ka ni madam. Sa nabali, tadamat, gunggunam no bilang tama patay mo. Naringat tungan. Gaputaging kita. Agayatak pailangan kan kuana. Diyan mo, nuha pa sana mapunas ti panagayat ko kan kuana. Na!
Ano ti katawa? Boss, kada kadimit na po nung agayat. No, kas kada tayo asayro. Awan, boss. Iso apatay ang kindi nila. Da kayo amin napasurot ni. Iti kanito ang mapatay yun ni Ella. At dagor ore agunggunak para kada kayo. Iso nga agin na kayo amang patay kan kuana. Wan, madam. Agsirip kayo. Jak kayat amay raman at iti kanito nga da problema. Wan, madam. Laglagi ko nyo. Kaya mi dito. Dakkalagatad ti agor ore kada kayo. Iti kanito nga agbaligi kayo. Wan, madam. Manon abulan kinapalabas. Awanan ti madmadlaw ko akarkar na iti panagpalpaliw ko di akin nga to apasat ti matsyon. No pa'y kasta, ituloy ko lata ti aglarga bista ditoy. Anya ti ampok. Amangan no agpalpalabas dalang iti tiyan po. Amok. Kaya't nak nga ipapatay ni Doña Anita. Ngam saad nga agbanligi. Iti tayo dya banda. Aglarga bista akman. Amangan no at dakit dimot agpalpaliw dita apasurot ni Doña Anita. Lando, kasapula na sumalog tayo. Hintay wag gatang iti masapsapon tayo. Awanan ti makan tayo. Inmado tayo ngaminan. Isuan na laka maibus ti abasto tayo. Maansong. Sumalog ta. Kaintag gatang iti taraon tayo. Sige, Maansong. Umayak mo at mga son. Ha? Umayak mo. Saan men? Agbati kan dito kuta. Ang mga numay sagmak ka. No bilang tad na pagpagatan. Nakasaga na akit amin na gundawan, mga son. Ha? Masapala gumatang ang iti kasapulan ni ababay. Maawatan da ko man. Ado na iti kwarta tayo, saan ka din? Gaputa saan pa'y ana ibos pa'y pinakaw tayo iti bangko. Wala mi. Ado pa'y. Di kagdanag. No basta ganod, palubusan dak na umay. Sige. Nuday tati kunam. Naskin nga rod abilinin tayo dagiti kakadwa tayo dito. Nangro na dagiti babae. Tama nga no mangiwayat da iti pakaisagmakan tayo. Wen, mang ansong. Ado mitkit diti kakadwa lalaki. Isu dati mang bantay kadakwada. Agawan tayo ti magna. Apag isunto sumitnet. Intun lumabas tayo ti Hacienda Alban. Wen, mang ansong. Ani, hindi rin ba nga si Murot ka? Kami kumangatan ka ni Maansong. Abday ta ka manin lang do. Diyo ang muda giti kasapulan ni ababay. Isu ano sa isaya at musumot. Hanggang ano, makaluto kami ka ni Maansong. Mangrabi tayo. Anya nga min kararamidin dito iparangan. Anya di pampanunutan. Pampanunutak. Noan niya ti pagbanagan tayo amin, ijakota. Ha? Agbanligi tayo nga ta. Iti kalikagom tayo. Apay ka din na saan? Agbalik tayo ha. Pagtitinulong tayo man. Apay. Maawanan ka din. Itituran ti pakinakan. Tanarong mga kastami. Laglagitan. Aday daw luwam ang papaya mang namnamamit ang makabalas da. Lando. Hala? Umunag takit din dita kalapaw ni Maansong. Umay ka? O atoy Simon, agkape-kapay sakbay amapan ka iti munisipyo. Saan ako nagkape, Anita? Umuwara ko. Anya, kape lang apagar mo saram, di mo pa'y kayat. Ija iton. Mas ka na rumwara ko, taado ti asikaswag, iti trabaho. Makamu ka. Okay, sige. Anya ti aramidam ita. Rumwarak, inakag shopping. Agpakuyo ka kadagiti tao ta. Sige, makamo ka. Hala, mapana ko. Aginuray kami kadamang ansong kan lando iti asidag aparke de sentro.
Parang yan. Ado ti katangak para kada kami ababae. Ditoy. Agpili ak kadagiti underwear. Kaasimat dagiti kakaduak nga awan pagan-anay ta. Namro na kadagiti underwear. Sige, madam. Agpili kayo latan iti lupot yun. Da kami natay tilikonan niyo, madam. Kasla. Di na pampanawan, ha? Wan, madam. Madam. Tatong niya anita. Bakit kantongan? Pamanawag ditoy. Saan dakmet kiti ama ilasin. Kanang limlimok akas bakat. Aglisi ka man siga bakit. Pasalsali ka. Apay nga mingata ka dito eh. Sikapa ka. Kapaman, boss Bart. Kapkapap. Tato, adamot lang kwarta na. Delikado na. Sana ang mga nubal na dahil tabakat. Apay nga dito paggatangan iti lupon. Aginayad ako na pumanaw ditoy. Di da agbidot. Tapaltugan kita. Di da ksurutan. Tapaltugan kayo. Diyan kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tungan, naglaw mo ka di dahil dyan bakay. Ay, boss. Kaslakar na titigtig na ina. Ay, jak na lawa. Karkar na titigtig na ina, tungan. Ha? Surutan. Ano ang? Ay, sige, boss. Op. Awan magtanti ba kayo? Pagdas mo ka na nakapanaw. Pudon sa akin iti atap ni Boss Bart. Ang limlim mo lang na dyan babaya kas bakit. Asino nga taday dyan? Adi ti bayad tiwik. Oh, isuot mo. Ako kiss kayo dito. Aday ta. Naisuot ko. Oh, kita mi ti sarning loka. O bagay mo. Mistisa ka ni ti day talang ha. Kas kanabnabiyag day ta buok idin suot mo. Maibagay na unay ken ka. Basta ka di. Mabalin ka di medyo baliwang ti ropa. Okay. Mabit lang ta lipstickan ka. Ngam sana napuskon. Ken eyebrowan ka. Ken basita pulbos. Oh. Mabit lang ha. Kan ikam ti siding iti babati agong ko. Mabalin? Ha? Sige. Ay na. Kas kala agdis-dis guys iti dayta ha. Wan, pwede sisiimak namin ti asawak nga agbababae. Hanya? Oh, nagpintas ka nga magbababae ti asawa? Ano ba yan? Aday ta, na-lipstickan kan. May bagay gayam kanyak ti malipstikan. Mabalin na ito yan. Tilangan siding ti korang, oray saanin ti eyebrow. Okay, no dahil tati kunam. Ano pa iti santa nagatangan ka? Awanan mga ansong. Nagatang-tangan nga nakasapulan tayo. Sige. Mapantan iti paginurayan tayo kadaani. Sige mga ansong. Sa bali na iti ang magkadangan iti lupot. Katpatsak, saan dak ang makita dagiti kabusor ko dito eh. Gumatang akon kadagiti importante agatangak. Tain na kon. Madam, sapay lang kumatad dan magatang yun dito ay paggatangan di lupo. Anyan anang basit ti lupong. Isuda manan. Madam, agpili kayo. Taurayan ta kayo dito eh. Sige. Wow! Nagpinta sa balasang, Miss Tisa! Ay, kanya tinagan mo, Miss! Tumanaw ako dito. Ha! Tinatalikodan. Nakarita. Boss Mike! Mabit lang! Sangwag na ito'y ababae. Tuan, bayamon!
Kumalaw akong ditay. Liklik. Pabidlay! Di nagpastusan. Natanggalkan. Di nagtaltal likodan no kasarsarita ka. Agkang kamanlag. Hapsot ka! Talaga ako. Kahit na. Lalaing ka, babae. Di nag-apakan. Kadugtaran ti. Anay, ti pangaka. Kadugtaran. Sorbang na dyan, babae. Naimarenak. Sa pulan. Patayak. Bilibat. Ay nga makilaban. Iti day dyan, banda. Iti nagturungan na sa nagbukaw. Sa pulan kat pagikarwak. Sana siya tiyapa ka na. Babae lang. Kitawan ka ba ilan na kanyak. Oo nga. Ano pinapasama? Boss, yak nakamatan na dyan, babae. Laglag kan tumat namin tuwan. Basta makakita ka iti babae nang runa no napintas, di mon pakawanan. Nakaritak, boss. Agasam. Naglayang kumuktar. Nakita ka na ron. Kumuktar. Awan mo ang tawan. Abakan na ka na dyan babae. Hanggang nasiglat nga paiso. Huwag nga raw. Awan ang tawan. Di mon makita pa eh. Naitarayan na kan. Ana, umikan. Agsublitan iti ayan ni madam. Nagitya. Nagsublidan. Ngamnaskan nga ikak iti pagnakman na jatungan. Asit kak ida. Ops, di man daw. Oh, nakalimutan ka dagos. Dajay. Nakatakder da iti asidad dito niya, Anita. O masidil kak basit. Agay na. Ita. Pantugak nito man. Isa ka na tipong iriyawag. Tapno saan amatay. Tasampay na itati ka nito na. Tipalto ko. Agay na. Itan. Anay ko, boss. Tisakag. Napaltugan. Anay. Sino tinagpaltukan ka? Asino tinangpaltukad katungan? Yakan maod. Nakita ka ng pagpag. Pwede di ba yan? Anay. Anya, madam, ipan ko pa nito nga rin sa ospital. Salbag, disturbo katungan. O sige, ipantatwa ba? Ha? Dito! Apay nawan pa lang yan. Huwag nga, nagbayagan. Sino dito? Babae. Mga aso. Nando. Shock dito eh. Apay kasta tilangan. Ani? Nakawi ka ka. O sige. Umuna kayon iti kalabaw mong mangansong. Sumaruno ato. Gaputadyak pa'y nakagatang iti kayat ko agatangan. Anya? O sige, mapan kayon. Agpalawagak to ijay. Inton makasangpulta. Nalawag ka diti saritaan ta gayam? Wen, anya nga minitanagan mo, ha? Di mo kay baga tinagan mo itay. Awagan na kiti ligaya. Ligaya? Wen, ligaya tinagan ko. Kat agyaman na. Tay manugot kay ti singasing ko. Apay kumadyak umanugot, ket ikanak mat iti kwarta. Agyaman na. O sige, sige. Sukatan ta nga raw dahi wig mo. Dahi wig met nga unat, ken ababati suot mo ita. Ken baliwan ta ti siding mo. Iti matayan ti babaen ti mata. Ay! Agyaman na. Agsidawa ka talaga ken ka. Kasla dalikliklikam, dapat pabaliwan man ang tilangam. Pwede na ita. Naibagat matangkan ka. At nasisiimat. Pagbababae ti asawa. Ay na, ligaya. Iti dahi ta pintas mo? Agbabae ti asawa? Kasla jackpot yan. Patyaman kan saan. Talaga nga isotipod na. O sige. Asikasuan ako. Bayaran ka. Okay. Papintasan ka pa, gayam. Agyaman na. Kaya't no kasapulan nga umay kantungan ng ti parlor ko, ha? Tapos magpatulog ka kanya. Nakaluka, tiri daw ti parlor ko.
nga oras tinapalabas. Kalpasan ti pa ng pantok ko kanitong ati. Siguro, at dadabay lang iti ospital. Kung nasaan, nakaruwarda ni Ijay. Nakita yung ati babayan ng palto kini kadwami. Ay, nakita may! Kakadwa da to. May tutuyo ka din o sino? Ako na! Makita may! Pawan siguro! Sino ka dito dyan ito panagkunayo? Babae! Babae ka ba? Pintas! Pintas sa babae! Kas ka pintas na ito, babae! Kada ma! Oy, ito! Siya, Kamusta na? tutuday ta anak. Saan ka din na iso dito? Saan? Oh, ako ba kitong-tipok na dyan? Ay, wala, titong. Hindi ito tapapatipok na ito. Focus mo. Tayo mo ta. Basta ka din. O sige, tasapulin din ba? Dagiti awanan mo pa. Sapsapunin dakgan. Sige, sisino kayo? Ngam saan da ka namasin. Gaputa sa bali manin tilang ita. Agturong ako ni iti paggatangan iti arwatin dagiti babae. Masapol ang makagatang ako. Dagis lang ti pan nakapalto ko, boss. Anak ko na. Sino nga taday jaya babae? Diyan ka mo. Naglahingan ta napunta na ti sakak. Sa bagay, sinapulan dagiti kakadwa tayo. Barang masapulan ta. Kat idatagda ka na tayo. Panagkunang kadikit masapulan da? Patsaka kasta, boss. Panagkuna katsan. Nupay kasta. Pinalubos sa kalatay da. Narigat mo't ajak patgan digid daw mo. Nagsakit tinakam mo. Sapay lang kumata masapulan da. Ngamsam ka mang namnama, tuwan. Dito yakon kang runaan ang kalsada amag na. Agturong akon iti kanapaw ni mag-ansong. Sa bali matilangak ita, takaslaak bakat. At idug ti kain ko. Kalpasan na, nakabelo akpay. Ado da ito'y nagatang ko. Umanay da ito'y para kada kami kadagiti babae, akakadwami ita, ijukuta. Oy, bakit? Ano na ito mo? Dagiti pasurot ni Donya anong kadagita. Isuday tatay lalaki amang sapsapol kanya, ija sentro. Ano na ito mo, bakit? Hoy! Pagsaw ka. Nagato na kita ginatgatang mo. Nasla di mo sa kabangilan na bitbitan. Kagasam. Napno na itabag mo ang nakangir-ngir niya. Agawag ti po. Oh! Di ka tumanaw. Wala. Mudtoyin na itawid mo. Nunti mo kayat ti matangram na. Isang pahan. Talaga ako may ipos da itindalan ko. Ited mo ka di wano saan. Ha? Umay ka ka di. Kukuamin na ito'y. Kinugtaran na. Tibag ang naglaw iti ginagkata ko. Ala akon, tumaray akon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano tinapasama ka? Nabanok ka ani? Nagtartaray ka di? Napaltugak ida. Diyak amono na taydan. Anya? At da pinaltugam? Wan. Doa apasurot daton niya Anita. Katjak amono na taydan. Nagbayag matan dagiti imbaon tamang sarak iti dayjay anang paltugken ka. Tungan. Aging ka ita. Awan da pay lang. O patong nga oras tinapalabas. Wan nga ra, boss. Boss! Ha? Boss, Mark! Tahan ba yung pitaw? Nataydan! Anya? Awan awis tan! Iti na nakakita kadakwata nakadasay! Sas, dagiti imbaon ko amang sapol iti babayan ang paltugken ka, tungan. Nataydan! Sino? Ti nang patay kadakwada? Awan ti nakakita, boss! Anya? May sapakit ti may nang ibaga kanyan! Iti agdaag di tarwak ti gay!
Salbag kayo! Panay kayo problema! Asino tinang patay kadakwada? Saan nga mo, madam? Imbaong kon dagiti kakaduha, tasi kaswanda dagiti bangkay. Pasig kayo amin nga awan muna. Parikot ti papayo! Sino tinakalaban dagiti kakaduang part? Aman tiyan mo, senyor. At daday ti kalsada. Kaya tasawan day ta. At danang tambang kadakwada. Awan ti nakakita iti pagtang, senyor. Day ta ti pagpagak namin kada kayo. Bart, bagaam dagiti aday ti babam, tagtanang kayo kadagiti garawyo. Sana nasaya at nga ado ti mapasaktan nyo. Gaputa diyo amo ti kabailanda. Amangan no napigpigsada ngam da kayo. Akas itinapasamak ita. Oh, anya nga itinagbanagan dagiti kakadwayo adwa. Sige, senyor. Baga, dagiti kakadwa. Paiparbon lang tinaramid mo man ang amin. Dako sa tao ti pinaltugan. Juan, pagngarita. Ngam sana maikat iti panunod ko. Nga amangan no napatay ko ida. Manang amin? Nabilang tasaan daan nakalasan. Makuna amay sak ak kriminal. Nakapataya. Sinalak ngibang na ang tibagin manang. Nga di mo ida pinaltugan. Amangan no si kamot ipinaltugan da. Gapot awan ti santuan da. Babae man, wano lalaki. Dangranda. Rosa. Kasta ti aramidan da kanyak ijay pasdak anang ipupukan da kada tayo. No pagkida-kida. Ugtaran da. Tumpaan da. Kanyuan niya pa'y ti aramidan da kanyak. Iso nga awan ti mabalin ko. Kat iturturad kulatan ti pananggod taway da kanyak. Rosa. Tanunjak tumuno. Kakaasyak iti kabil. Rosa. Iso ang maiparbang lang tinaramid mo kadagijay at tao manang. Gapot nagtakas dan. Maiparbang lang ti panang paltog mo kadakwada. Katsapay lang kumata na taydan. Ana, gusto rin ka mo, Rosa. Tinasayahan. Sumratan iti kalabaw, tarapiin. Mabantagin na. Umay kan, Rosa. Gusto di pa naginodo ta. Sige. Sumratan nga rin. Manang. Yak nakaturo man sa pampanunutak niya amin. Naimbag ta sana maisagnak. Timurad itan ni Ami Lando. Tsak nam naman na maramit na tikas day. Ngam bilibakan ko na. Ta sana nagbintis. Imo na. Pinaltugan na nitong an. Kalpasan na. Dagiti dua pa pasurot da Don Simon. Natay nga ta dagiti dua pinaltugan na. Dahito ti di tayo mo, Lando. Natay daman kan saan? Awanan bibiyang tayo. Ngam na natay daman. Ganapin da. Mangansa. Kas tati may parbang kadagiti kas kadakwada nga arsab. Agom, kan demonyo. Pudnati ko na mangansa. Papa, ay nga dyan nadamag ko. At daduan na patay apasurot yun. Uwan nga Rodi ha. Nalabit nga da nakaapada. Kat nagpipinaltog da. Ngam asino da. Apay nga da paltog da. Saan ka di ada kayo kadagiti pasurot mo ti adaan paltog dito'y ayan tayo? Gaputa saan ang kabaalan dagiti makitagtagkad laang iti asyenda ti gumatang iti paltog? Di mo mat may pagay ha. Anya ti amom no nakagatang da. Kat iso tinakaapadag iti pasurot ko. Dagiti makitagtagkad? Awan ti nakakita iti napasamak iha. Iso nga awan ti maibagak iti dayta. No pa'y kasta, paimbestigar ko kadag iti polis. Awan lakat dagiti tao iti matay, Papa. Apay, ado ka diti kabusoryo? Anong amangan mo't no ado ti mapaspasakitan nyo? Iso abalsanda kayo. Awan ti amok akabusor ko iha. Masaya at ako unay kadag iti tao. Amin akin dawon da kanyak, ipaay ko.
iti asyenda, iha? Nasa yung atmat, mama. Madama ti apit ni kadagiti natang. No kasta. Apay nga rod, api manaw ka ichay. Gapoy tinadamag ko. Napapatay dagiti dua at tao yun. Oh. Nalabit nga adda tao ang napasaktan da. Iso a binalas dayda. Mama. Tusumat nga mindagi jay a pasorot mi. Natangkan ti ulo da. Nalastog da. Nakasarak damat siguron iti katukad da. Kasanan ti pamilya dagiti natay. Napakaamuan dan iha. Kat tumulong kami matkan ni Papam para iti panakaitawon da. Iha, mabalin mo ti agsubli iti asyenda. Kasapulan da kay jay. Mama. Saan da kami apakadanagan kan ni Papam? Taawan ti asino man na mangdangran kada kami. Tamo. Nagdanag ka manan may papan kada kami. Pagmuday ta, mama. Awan ti rumbeng nga pagdanagam kada kami kan ni Papam. Nando, kasapulan tayo titulong damagno. Iti bangir ako tamang ansong? Why? Tulong da. Para iti niya. Kurang tayo ti gamit iti pannakilaban. Bareng, kayat da tayo alakwan iti nabibilag pa nga iganda. Payat ka di asawan da ita. Ama tuloy ti panang pagbatat tayo iti dayja pasdat. Anak ka ikulungan da ano. When? Sige man ansong. Uyugan ka iti bangir ako ta. Kumusta ti Pasdak, Bart? Sumaysayat manan ti panagtaray ti negosyo, madam. Umadadon ti customer. Dagiti sigod a customer, nagdublin. Nagtriple pa gidi, madam. Kati panaglako da iti marihuana, kumustan? At talatamat mo nagakwarta, madam. Gaputa adulat ta ti gumatang. Nasaya. Saan mo abaybayan ti plantasyon? Wan, madam. Agdan nadutukak ang mga iwan iti plantasyon. Kabayatan ajak pa'y masikaso. Nasaya at launay. Ayaw ti madlaw mo ita, Rodrigo. Ayaw ti kunkuna dagiti kwartya. Awan ka din ti madlaw da nga umay agpalpaliw dito'y mansyon. No ita. Awan mat. Ngam kunak kadakwada. Adi da ko mabastag talagratan. Masapol anaridam talata. Lumbang lang. Makitak matit de kat araramiden dati trabaho da. Mabain da ka data. Gaputay itid tamit ti husto asweldo da. Juan Rodrigo. Lumbang lang. Iti kasta, nagagat da nga agbantay dito'y mansyon. Iti mabit. Pabatakan ni ti Pasdak anang ipupukan da kada tayo, Rosa. Ha? Nasaysaya at numaungaw da jay a Pasdak. Tapno awanin ti pangipupukan da iti babae. No ita? Sigurado. At damanin babae ang nakapupok ijay. Amangan no may sagmak kayo. Saan? Gaputanas ka na maplano ana imbat ti amin. Di kang basta gunay. Asaan ang maplano ti amin? Nagturag ka kaya, manang ami. Diyak ka ba ulan ididagiti aramidak ita, Rosa? Ngam gaputa ado ti dagas sa tao. Iso ang maaramid ko. Manang ami, agan-anat ka kumakanayon. Agyamanak itiday ta apan nakasignan mo kanak. Nasayat ka kada kami akakadwayo, manang ami. Rosa, kayat ko magtiagbalin nakaskan ka. Kayat ko tiagbalin anaturag a babae. Tapno makatulong akmat kada kayo iti pan nakiramot yo. Dumtang to day taawin daw ay Rosa. Ngam no ita, ag-training ka pa. Tapno umado ti ammom iti pan nakirangat. At tayo taamingan iti kasapulan nyo. Itid melang itinalaka kada kayo. Saan mi nga ingina? Taggagayam tayo may. Magyaman kami. Magno. Nasayat ka kada kami.
Adto iti bayad ni. Agyaman kami, Mat. Nuada ka sa pulan niyo. Umayo lang ibaga kada kami. Gapot ang matulungan na kayo. Nang runa, numay pa ni Armas. Gapot na pangalalaan mi. Miyembro kayo di sindikato? Si Kamot Lando. Apay aday ta tinapanulod mo. Nusa di naman ti pangalalaan mi ti Armas mi. Sana nanaskan nga ibagami kada kayo. Basta ti makunak. Basta kasapulan nyo ti Armas. Umasidag kayo lang kada kami. Agyaman kami, Magno. Kompleto mat lang tilinawon day taas ako, anang ikan, Mang Magno. Wan. Adda amin di ti kasapulan nyo. Agraman, bomba. Nasayo at launay, Magno. Pili ba kada Mang Magno, Magansang? Kompleto day ti Armas. Nabibilag dagiti dadumang armas na. Pangalalaan da na ta. Asino nga ito timang supply kadakwada? Saan mo na panunutin na ita, Lando? Saan na naskan na ita? Saan na naskan na mamanta na ita? Tinaskan. Kas iti ko na ni Magno. Matulungan da tayo. No kasapulan tayo titulong da. Magansang. Asidagtan iti ko ta tayo. Madamdama pa'y. Makadanong kan. Uwan Magansang. Agawan ta nga rin. Tapno daras ta makadama. Nagditiyawan ng pain niya putputo ditig kayo. Talaga nga itultuloy dalat tati panagpukan ditig kayo. Awanan. Makalbon day ta saan unay nga dayo dito ayan ko abantay. May boson ti kayo na. Asino nga tati dadaulo ti panagpukan? Naimbag ko man usukatan dadagos. Winumula ang dadagos. Tapno adamad lagtubo akasukat tinapukan na kayo. Sapalin sa netoy Kanayon lapta nga dagpukpukan iti kayo di tabangir bantay. Tunggal umayag pumasyar dito'y bantay nga si Dag di kasakupan. Albans Residence, hello. Amigos Simon, naimbag grabe. Kamusta ti Mayor, kayam ko? Ni Rodrigo. Rodrigo, sika magayam. Nakawag ka man. Well, amigo, iteleponom ni tamansin nyo tintayal ko. Kaputan niya kaya tamasinga kayo munisipyo. Makawag ka man, katrabiin. Pasensyakan, amigo. Amo kami na rabiiti ka adang di tamansin mo. At ang natamagag, saan mo kumata kitaksen? Ano dahi ta? At ang aming nagpugpugan iti kayo iti asidag di bantay ang sa kupa. Tamagag lang kumano, napalubusan dagi chay. Kalbuan damatan day chay bantay, amigo. Aniya. Amigo, at ka di permit dagi chay nagpugpugan. Tisalbang tatila makikita na. Awan na, ada. Nawanan ti bagam amigo, ibabakon ti telepono. Kaya kuntagin na. Mabit lang, amigo. Mabigitek amigo. Kaya kuntagin na. Bye. Ti salbaga Rodrigo. Agin lalaing. Punam mo sino ang nalaing. Uray si ka Rodrigo. Kabalan ka patayan no kalabanan na. Awan ti santuan. Uray makunapay agayem ko. Simon, makapungtot ka. Asino gamin tinakasaritam may ti telepono? Ni Rodrigo. Anya ti imbagana? Damdamag na no da permit na kitang pupukan iti kayo. Kat, Imbabak iti telepono. Unam no sino magdamdamag. pinabainam ko man, Simon. Imbabak ko iti telepono. Kat patsyat, anapainan. Numay papan iti day taabanag Manong Rodrigo. Sigurado nga addaam mo dita ni Senyor Simon.
Anya amatan. Nabaina na kitay. Imbabaan na kiti telepono. Gapo, tadi na kayat ti ado a question. Isu jay tao, adi na kayat ti mabyangan iti kayat na nga aramidan. Kasta? Ti kayat mo asawan, Ella. Adda pa kainaigan ni Simon, iti panagpukan ti kayo. Nakadidilaw saan ka di, Ma'am Carlota? Ngamin, apay ama itultulok ti panagpukan da iti kayo. Itala ama pasamak ti kastaa. Ay, amangan no dumteng ton ti tiyempo nga amin abantay dito San Isidro ket makalbon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nalabit asino katandan ti alat ti pasdek. Ang mga nusano na barbwire, no di kat simentado na pader. Iso asakbay nga iwaya tayo ti panggap tayo. Nasken nagpaliw tayo pa'y. Mang Ansong, kayat kadi asawan day ta, ngayon kay pay agpaliw. Winami, dahi ta timaramid. Ada kada kayo day ta, Mang Ansong. Saan tayo nga gapura? Tamaan kit di man, no di tayo agbaligi. Sigatin ka mo. Tinaskan, may patungpal kayo. Madam, kisayak ti taway di pasdak ita. Sumangat day di plantasyon. Naska na may proseso dagiti marijuana. Tapno nakasaganan to agatangan dagiti bayer. Mano ti agbati ijay pasdak. Mabalinan day tatalo, madam. Kasapulan ngamin ti ado at tao ijay plantasyon. O sige, sika ti makaam mo. Sana bale. Kabalan tangay manihar ti pasdak, nga uray talo dalay. Kabisado dan, madam. Sige. Talkam lakit de dagiti tallo nga agbati iti pasdak. Apay kit din asaan. Anya ti aramidan tayo? Intay sa rungkaran dagiti mula anak natin. Kitaan tayo numabalin tayon ti agati. Wan manangami. Mapan ko ayaban dagiti kakadwata babae. Tada tayon ti mangsarungkar kadagiti mula. Wan, dagiti matan lalaki ti makaamo kadagiti tarakeng nga ayayo. Nagpintas diti kuta manangami. Ado tinatnatang amula. Kan agdamat dingwan. Wan Rosa, rumban nga ang agmula-mula tayo. Iti kasta, saan tayo nga agbising? Sige, ingka nga rudan bagaan dagiti kakadwa a babae. Kasarungkaran tayo dagiti natin. Makitam day da bantay, Ella. Nakalpon, gaputapukanan damat amin na nagkayo na. Wan nga rod, sir. Agdanagak, gaputa amangan no iraman da daytoy bantay nga asidag ti masakupa. Iraman da kalbuan. Saan nga dayo ang mapasamak day Manong Rodrigo? Tati agom iti pera. Awan atrasan na. Kasano nga taitan? Maitulog ka dilatan na kasta? No kalaban ng mati mayor. Sigurado asika ti madaksan. Amangan no isapulan na ka itibasol mo. Kat maibalod ka pa eh. Wen, amok ti ugali ni Simon. Sipod pa'y. Bayan tayo laangan na niya ti madi makikita tayo. Gaputa iti udi na. Isuntumot lang ti agsagrap Manong Rodrigo. Ikagumaan ti makasidag iti inaladan ti pasdak lando. Wan mangansong. Umasidag ta iti alad a barbed wire. Kitaan ta, no saan da pa'y asino katan ti barbed wire nga alad na. Kitaan ta na imbag, no kasano ang makastrike tayo iti unad. Barbed wire matlang ti alad. Ngam pinapuskol dalang. Amo ko na niya ti maramat. Tapno maikat tayo dagita a barbed wire. Nakataltalag daw na eh. Di da mo asublian tayo ita mangansong. Agpaliw to pa'y, Lando. Mangansong, adag sirsiri piti tawa.
Iti may sasilin, iti may kadwa kansaran. Dayjay, iti akin kanigid. Nalabit, kahit na ti aglibas. Ngamsa na makalibas. Tadirehas magtitawa. Kaya tasawan nita. Anda man ang nakapukok ka nagiti silid. Sigurado na ita, Lando. Mapayagan na iti panakahulda ti bangko di kabisera, Anita. Panawan mo tantap mo siyakmat ti agnumar. Anya ti kayat mo asawan? Ibawon ko nagiti tao ta. Tapno takawan dati bangko. Masigurado. Adu akwarta ti maala dayjay. Kasano ko maamakastrek da kat uray lalimba ti gwardya dayjay abangko. Nalakalang dayta. Kasano? Nalakalang dayta, Anita. Basta siya ti mangiwayang. Malakalaan ko sa kantay da japas dek. Tawan matam mo dagiti gwardya ijay. Mang Also, kayat ko ti sumulat. Saan ko man, Ami? Da kaming tunatan. Umayak matlando. Sigurado ka kadi, Ami? Kabailak mat ti lumaban, saan ka di? Saan ka nga umayo? Babae ka lang. Narigatan. Amang na may sagmak ka. Saan nakumatagibas si Lando? Saan nga iti dayta? Ang pampanunutot lang. Bayan ni kasumulat. Saan ka di aday ti kaadda tayo amin diti kota? Tiag may sa amang laban kadagiti kabuso. Iso abay anak asumulat. Nakaikadang akon. Katawa ti makapagbaliw iti pangadang ko. Umasidig kayo amin dito yayan ko, kakadwa. Kitaan mo na ito yung kurit ko iti daga. Dua akad saaran ti pasdek. San ka di? Mangimontar tayo iti bomba. Iti muna akad saaran. Kastamutan iti may kadwa. Tapno madadalan ti pasdek. Ngamsakbay na. Naskan aparwaran tayo amin ababay nga dayjay. Naskan nga awan mairaman nga inosente. Ayan na giti pasuro ko. Apay adwala ang agwardya tinakita ti tarwar ti mansyon. At dada ita iti plantasyon ko. E proseso dada giti marihuana. Kasta ka di. Apay? Kaya't ko daw kasarita may papan iti panggap ko. Kaya't ko asarkan dati bangko iti kabisera. No nauna anak edi, saan itan? Kukuak mat ita. Kasta. Kukuak ita tilinaon da dya bangko. Siyak mat itan ti agnumar. Nando, idawluam dagiti dadduma, mau mabanti kayo. Sikamat ami. Ititeng nga ti ayan nyo. Siyakmat ito'y. Wan. Mang Also. Pugsatan tayo tinapuskol a barbwire. Nalakalang dita. Nga magayinam kayo. Di kayo agpadlaw kadagiti gwardya di tapasdak. Mabalin na ito yan apagnan tayo kakadwa. Nalawa na ito yung apagnan tayo. Sige, sarkan tayo ti pasdak. Sumbrak tayo. Ay! Tapusan! Suwa! Kumulog kayo! Sakmat! Kakadwa! Sarkan tayo ti pasdak. Umunak! Kubayrandak! Pangansa, may dasayan ti talo agwardya. Taludan sa lang. Awan mo tinti daduma. Agbantay ti daduma ditoy. Sumurot mat kanyak ti daduma. Iti may kadwa katsarat. Sige, rumor kan babae. Inmay kami. Tapno isalakan da kayo amin ang nakapupok iti da ito apasdek. Rumor kan. Agawa! Darasem! Kitmapan kan iti war! Agawaan, rumarkan dito eh. Darasam, amang nga na maabutan na tayo pa iti gwardya. Maurnong kayo amin di tarwara. Sige, agawaan ti rumar. Umay kayo. Sumurit tayo kada kami. Agawa nyo. Paputakan doon na ito apasdak. Darasin nyo. Sumurit kayo kanya. Awanan na polos ti tao dito pasdek. Ala kakadwa.
Alangan tayo amin ang koleksyon dito eh. Agawan nyo! Itinadyaban ta! Siya kung ti makaam mo iti koleksyon, Mang Adsong. Kakadwa, sumurot idagduma kanya. Nadadaanan ti pasdek. Kasano itanda iti babae, Mang Adsong? Ikan tayo da iti kwarta nga ramaten da. Tagsublidan iti pamilyada. Sige. Da kayo babay. Inton maminsan. Saan kayo basta panlilaw? Tapno saan kayo na may sagmak? Saan kayo basta sumurot iti agawis kada kayo iti trabaho? Wala po. Tulungan na kami. Tapno makasubli kami iti pamilya mi. Di kay agdanag. Tunggal maysa, maikad iti kwarta nga aramaten na. Ngam da ito iti ipakpakasi mi kada kayo. Saan da kami kumanga isagmak? Awan kumati mangibagbaga ada kami tinang tulong kada kayo. Nalawag? Wala po. Nalawag po. Agyaman kami kada kayo. Agyaman kami na po. Bueno, ikan da kayo iti kwarta, naramaten nyo. Agawan tayo pa iti magna. Masapol ang makadanon tayo ni Jekuta. Sakbay nga glawag. Wan, Mang Adsong. Agawan nyo iti magna kakadwa! Sige! Nagdalagak man ang ami. Unak mo na isagmak kayon. Saan? Saan kami anarigatan anang serot iti pasdak? Tanala ka laang mat. Kanawan ti ado ang gwardya. Talula ang dagiti nadanon ni. Kat dagiti papay. Nagsublidan iti pamilyada. Kasta? Nabannuga, Rosa. Kaya't kung ti agina na. Sige nga rod manang. Yalaan ka pa'y nga umuna iti tiyaan. Sakbay nga ka maturog. Papudutan pa'y karusok mo. Agyaman na. Hindi. Apa yun? Saan pa'y lang ang nakalukat ti Kate? Anya tinapasamak diti pasdak. Bumabaak diti kotse ka. Anya ti agas asok di taunag. Anya ti napasamak. Ilukat ko ti kita. Nakalak iti udag. Mapanak man kit di iti likodan ti pastak. Siri ipagnuan niya ti mapaspasamak. Apay nga at agas asok. Gwardya! Gwardya! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadadaol dagiti alat a barbed wire. Tipasdag ko. Apay agastoy tinapasamak. Anya tinagmamaayan na. Gwardya! Gwardya! Anya tinapasamak ka na ko, ada. Kitag anay bang. Agawan nyo! Mabihitan na ita. Malpastol ti trabaho. Agina na kay ton. Bos! Apay. Apay nga imay ka dito bantay. Importak ni madam ang mangayab ka na kayo. Ti pasdag, pinapagtag na! Dakkel agatad tinaakot ni iti dagjay apasdak mga agso. Lando, Nasayat mo. malaksid pa iti kwarta nga intid tayo kadag iti babae. Dakil gayam ti mapaspastrek da iti dayja pasdak. Una, ado ti kosto man da. Ngam kakaasi dag iti babae. Aramating dalaan, tapno agkakwartada. Kaasi damat. Adamanin mainayon iti kwarta kayo. Wala. Ura inala tayo. Babaan ti dakas awagas. Kat dakas damat laang. Mga ansong, napabatak kayo nga agpayso day di apasdak. Ngam saan da nga taabaliwan apatakderan? Ha? Nagpatakder na manan. Pabutakan tayo manan.
Sino ti aking gapuanan iti daytoy? Anya ti motibo na? Ada ti atap ko, boss. Sino ti atapan tungan? Dayjay ngansong. Ni Ansong. Wan, iti damo. Iso tinangilibas kada ami. Kat kalpasan na. Nagsublay. Kat inlibas na dagiti babae. Ni Ansong. Awanan ti sabali, boss. Iso lakit de. Lugas ka. Sapulan tayo ni Ansong. Masapol, magikaro. O sino takin aramid iti pan nakapabutak ti pasdet mo? Ni Ansong, isuti ko na dagiti tao ta. O sino day tang Ansong? May sa idi asimra ka kas bodyguard diti matsyon. Nga mapagbiit lang, gaputa sa balimot gayam timotibo na. Ipasapol ko day ta at tao. Rombang lang, Ibagak kadagiti kapulisan. Tasapulan da. naskan lang. Masapol ang madosa iti inaramid na. Paibalod ko day jay at tao. Anya daytoy ang nakasurat, iti daytoy apagiwar na. Wanted ni Ansong? Nakadrawing tiro pa na iti daytoy ang newspaper. Dakkel agatad tinakatuon iti ulo na. Apaya kastoy. Ituloy ko, abasa. Tanda nga mo, datayo ti akin aramid. Iti pan nakapabutak ti pasdet mga Ansong. Mabali na siya ti atapan da. Gaputa iti kalabas. Inlibas tayo dagiti babae. Kani di damo. Inlibas ko ni Ami. Kat posible asyak ti atapan da. Iti napasamak ita iti pasdet. Kasanoy tan, no pasapsapol da ka mga Ansong. Sana parikot dayta. Adda pa muspusan. Manglimlimo ak. No bilang tamapanang iti kabisera. Nasaysayat ko saan kayo kailangan sumalsalog mga Ansong. Palamisin tayo pa dito napasamak. Sigurado, napulot na gidyan. Anya daytoy nga basak iti daytoy apagiwar na papa. Anya ti basol daytoy at tao apasapsapol yo. Kadakkel agatad ti tangdan ti makasapol kan kuana. Pudno day ta. Gapo, ta pinabutak dati pasdet ni mamam. Anya. Jak kayat tigas tangay na ramid na. Iso apatiliw ko tapno maibalod. Aramid ti amin apamuspusan tapno matiliw. Kat maibalod. Apay, iti anya aga po apinabutak dati pasdet yo. Dakas na dya tao iya. Tulisan day jay. No kasta. Am-amu, papa. Wan? Kabosor tilintag day jay at tao. Nang nagkuiti radyo tayo. Asap-sapulan dakdag iti pan nakabagitilinteg. Kat adda pa'y gatad ang nakatuon iti ulok. Anya? Tadapay na ang turod da amang sapol kan ka. Idinto ta illegal ti aramid da. Sige na, aramidan dati kayak da. Ngamsan dan tong agbanligi. Mga Ansong, kasanon mo adda makaiturid amang isurokin ka? Tasino ko man? Dagiti makamu nga adda tayo dito'y bantay. Tasino da? Nilaan tata Santos ti makamo. Nga adda tayo dito'y bantay. Kat amok. Di nang isagmak day dya lakay. Gapot na pag-aam mo mat. Kamu na. Gapot na pag-aam mo na mat. Adakas ti aramid na doon niya anita. Amo na pa iti may papan iti pasdak. Gapot na insalaysay tayo dayta. Gapot na insalaysay tayo dayta kinkwana. Wan mang Ansong. Patsyok launay adi na kaisagmak ni Tata Santo. Amuyo kadi aday di apasdak a pinabatak da. Kat ado a babae ti nakapupok ijay, ma'am? Anya? Wen Ma'am Carlota. Kinapudno na. May saak iti nga impupok da iti day di apasdak. Impupok na ti may saak tao dadto niya Anita. Anya? Ninena agayam ko. May samot na nakalibas iti day di apasdak. Kasta ka di. Wen ma'am, ang lilawan da dagiti babae. Ibagada a pagtrabahuan da ida iti may sa restaurant. Wendo pagtagilakwan. Ngam kitdi, iti dayjay apas dagti pangpananda kadakwada.
Adumat dagiti lalaki a foreigner. Wenno babak nang amapmapan ijay. Dakkel ti mapaspastrak dayjay apasdak, ma'am. Gapo ta adu ti mapmapan ijay a customer da. Anyan? Nagdakes mat gaya man. Wen, ma'am. Pasdak ni Doña Anita dayjay. Kati ipasapsapol da lalaki. Amom ka di, Ella. Ti agnagan iti ansong. Wen, ma'am. Amok. Gayam ni Ami. Gayam kumatlaang ni Ami. Kasadaran ni Victor. Imbilang kumatan kaspudno akapsat ko. Kat ni Ami. May samat ana ipupok iti dayja apasda. Inispal ni Ansong. No kasta. Talaga nga tanga iso tinang pabutak iti dayjay apasda. Day tatijak amo, ma'am. Ngam, iso ti pabasulin da. No para kanya. Adagayam serbina a pinabutak da dayjay apasda. Gaputa nagdakes met gayam ter aramiden da kadagiti babay. Wen, ma'am. Kasjay ti maiparbang iti dayjay apasdak da. Nasaysayaat ko, ma. No nairaman ni Doña Anita anapuuran. Tapno agnagan. Nagtakis mo't kayang. Ngam apay a kanunungan dayta ni Simon. Kat isupay ti mayor. Panagkuna, kasta ti aramiden na. Ti pasapol na ti agnagan iti ansong. Pakayat na laeng akaluban ti aramid da a kinatakas. Kasladyak pa dyan. Padyak amin nga imbaga ni Ella, may papan kadakwada. Gaputa na bayagan ang nagpaay kadakwada. Kat amuna ti kababalinta. Jaklaim pagarop. Anyan, ti aramid ta. Anyan. Bart, sarkan nyo timpang ko iti kabisera. Iti kabitan apanawan. Iso ngayon kaya bandag iti kakadwam. Takayat kayo akasarita. Wan, senyor. Sigurado adakkel akwarta ti maalayo iti dayjay abangko. Sige, senyor. Di kayak danag. Tadamot bingay yun to. Amo mi dayta, senyor. Gaputa, ikanda kami matlata iti bingay mi. Wano tangdan mi. No kastangad da iparamid yo kada kami. Rumpang lang, Bart. Sige, senyor. Mabidlan, tayo nakayaman dagiti kadwag. Sana bali, nalpasan ti trabaho da iti plantasyon. Iti kabitan na panawan, nasarkan da ti bangko. Wan? Kasanon ti panang sapol da kanyanso. Saan mo pagparekutan da ita, Anita? Tinaskan ita. Ket mastrek dati bangkuan iti kabisera. Gaputa da kalagatad ti agur uray jay. Makamu ka. Ket ada plano. Tapno dumagdagsen pa iti basol day jay. Nga ansong. Anya dayta? Isonto ti mapabasol iti dayta a mapasamak. Ha? Wen, kasta talaga ti mapasamak, Anita. Nasaya at dayta na panunot mo, Simon. Nasaya at launa. Mayat dayto ako ay ba mga sa? Catlaim pagarok anaunag dayto ako ay ba? Nakitak idin daytoy. Idi mayak na ganot. Ngamjak la pinagan ano? Ang mabalin dayto paglembangan. Nalamang dayto mga song. Pudnot ako nam lando. No bilang tadumtang ti aldaw asapulan da tayo dagiti kabusar. Adda dayto paglembangan tayo. Pudnot ako nam. Ngam tanag ko na. Santo ang mapasamak ti kastalando. Ha? Awan to ti makaduktal nga adda tayo dito'y bantay. Nga dakuta tayo dito'y. Ada na ano pan mingalingo? Kasta ka di? Para kada tayo dayta. Ramanan tayo ti karnit alingo. Nasiglat kayo man, Lando. Una. Sige. Urayan mi amaluto. Ramanak man mo ti karni ti alingo. Itala ang ananagit yung manin tinapan na ganot.
Wen, ado tayong ditikuta. Iso, masapol ang mga remedyo tayo titaraon tayo. Tapno saan ang nalaka amay boss, ti kwarta tayo. Wan, husto ka. Tada kami nagkababae. Gap-gapo mi iti ayan dagiti mulmula. Mabalinin nga apit ang dagiti natang amula tayo. Kalpasan ti apit, agmula tayo manan. Awanan ba? Awanan tinagmamaayan day tapasdak tayo. Agbay mayaso kitayo, ngam nagsubli. Nakapungtot pa'y, gaputawanan tayong babae, asubsublian na dito'y. Oh, sayang. Agsong bat day China song. Tauray maipalot. Kurang pa'y lang adto sana. Aging gaita. Saan pa nasarakan, madam? At dantulat tagundaway makita da. Tanalabi itaglamlamang ita. Madam. Iti kanito ang mapalot. Ha! Ipapatay ko. Takas tati may parbangkan kwa na. Anya nga ron ti plano yung ita. Iti da ito yung pasdak anadadaal. Pasukatan ta. Aha. Wala. Nalamang iti da ito banda. Kan mayak ti lokasyon na. Samay sa pulan dagiti customer tayo. Sayang ba? Sige, madam. Ngamnas ka na simintadon ti alag na. Kan masapula na nga to. Iti kasta. Sanda nalaka amastrag. Wan, kasta ti aramidon tayo. Kumusta? Ti panang sapul da kan di ansong, Simon? Bigag damag. Araramidin da, hepe ti kabalan da. Tapno matiliw da dya at tao. Nasaya. Katiplano mi ti bangko. Kaano nga ipatong palyo? Iti kabitan, apanawan. Ipasiguradong nagpanligi kayo. Tamangan no si kamat lang ti madaksan. Di nakman isuro, Anita. Amok ti araramidat. Alpalagipan ka lang. Wen! Nadalos ti pagnami. Iso as sa anak to, ama isagap. Kaya't kadagi na na. Yilad ko man kitdiha. Nalabit aday tan tayo urayak tiawag na. Kuna tay gayam ko nga awagan na. Tada maangay a partida. Sumbarak man kitdi. Hello? Sonya, Anita. Ambom ka diya siya. Tinangpabatak iti kastet mo. Ha? Di ka agirama ni ti tao nga awan pasol na ti bodyo. Awan pasol ti agnagan ni ti antong ka. Kanya. Siya ti akin nakam iti panang pabatak da iti kastet mo. Kanayon ka amakitita, demonyo ka. Amok, yung itigaraw mo. Sino ka talaga? Apaya di ka parang kanyak tagrin ni suta! Hello! Hello! Jablo ka! Sino rin takolar? Apayasan nga parang iso kano ti aking nakam iti pan nakapabutak ti pasdak ko. No kasta, saan ani ansong? Anita! Oh, kunak no rimwarkan. Rumor akon. Asino ti kinasalita mi ti telepono? Jay caller! Tay ka na hayon amang butbut ang kanya. Amom kadinuan niya ti kunana. Iso kanutin ang pabutak iti pasdak ko. Niya. Saan kano ani ansong? Saan mo apat yan? Aramid lang ni ansong deta. Iso di mo patpat yan ti kunana. Bayam lang, Anita. Gapo, tamadusan to. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masaya tadakan pa.
Idure ka, tagayat ka kasarita. Anya ka litibagan, senyor. O talo ka kiti kabalan nyo amin at tao mi. Kayat ko, ngagbaligi kayo, iti naibagak idin kan. Di ka di panang serak mimat iti bangkuan iti kabisera, senyor. Wan. Wan, senyor. Matungpal. Sige. Sumurot ka kanya kay jardin. Ang alakay ti arak, tagsango ta. Nasaysayat no ay abam dagiti kakadwam. Agsasango tayo, kat pagsasaritaan tayo anasaya at tirumpa nga ramiden tayo. Wan, senyor. Ma'am, sa din ti papanan nyo? Inak makitsenda. Kuyogan nak ni Edna. Siya kung timapan, ma'am. Saan arumbang ada kayo ti makitsenda? Da kamin ka ni Edna. Saanan, Ella? Da kami latan. Saan abali tamabiit kami mat? Kan may sa. Nakabelo akmat. Iso ama ilumbang ko ti rupak. Kat saan dakto ama irupaan dagiti agpangpanggap iti dakas kada tayo. Saanan, ma'am? Siya kon. Malata ngay agpilit ka, Ella. Sige. Sika nga rod ti kadwa ni Edna ang makitsenda. Ngam aganad kayo kuma. Nailakok amin na dagiti natang alako. Naisursur kang, iso nga agawid akon. Ngam inak pa'y gumatang iti asukar kan kape iti day. Nana Sena? Ha? Nana Sena? Kumusta kayon? Nabalasan ka? Wala na. Siya. Kadwak to'y pandak ababaunan. Ha? Ay na. Italamanin ang makita kayo. Elizabeth, kumusta mo ten? Nabayagan na tiyempo adyak nakita. Naminsan laan nakita. Kat idiubing pa'y. Balasangan ni Elizabeth, Ella. Kinapudlo na nakalpasan iti panagadal na balasang ko. Kat adan panggadang na. Kasta ka di? Ay na, maragsakan ang parakan kwa na nana. Adda ita iti may sa radio station balasang ko. Ijay nagtrab-trabaho. Kasta ka di, nana? Ay na, maragsakan ang parakan kwa na. Simon, kumusta ti saritaan nyo kadagiti tao da? Magkikinawatan kami amin. Nasayaan. Malpasan ti saritaan mo. Kat lanun dan tiara minenda. Sakpay nga agkaramdan. Tongan. Limagayam ti gwardya iti dayta bangko. Naman bahas. Kasano ngamin nga muta. Kat saan ta magkamapan agi bangko. Ngamit ti mabi. Di mo nito, Loy. Amukon ti kayat mo asawan. Boss. Awan ti sabali pag naantayo, no di iti sango. Sana nanas ka na magnatayo iti tawa. Wanwan niya pa hindi ta. Parparigatan tayo lang ti bagbagi tayo. Boss. Uray lima dagiti gwardya iti dayta bangko. Kabalan tayo ita. Siriban tayo ita. Oo na, boss. Manulang matmaiwan lagas dagita agwardya. Palagipan ka lang, Bart. Naskan ngagpanligi kayo. Tano saan? Sayang mo't ti kwarta. Wan, madam. Di kayag danag. Ipasiguradok ti panagbanligi mi. Nasayaan. Sige. Makaamu kayo nga rodan. Inton rabiimot lang. Iwayat minti amin, madam. Anyan, nagdakas nga rod at talaga ti aramid ni Doña Anita. Nupod no day taimbagam nga inaramid na iti ina ni Elizabeth. Wen, mama. Oh, aging ga ita. Jack malipatan. Nasabat ko ni Nana Sela ijay kabisera, idinapan kami na kitsyenda. Kat naibaga na, nga dan trabaho jay apo na. Nasaya at nga rod no kasta. Naimbag mo at adan trabaho na. Wen nga rod, mama. Kasla kaano lang idiagtawan iti maysa. Ngam ita, balasangan.
Iti kaadam dito'y mansyon mi, Ella. Ado ti maamamuak a kinadakas da Anita. Wan, ma'am. Ngam narigat akalabanon ida. Gaputan na turay da unay. Nangro na pa ita. Takukwada ti turay. Wan, pudno da ita. Pagyaman naklaangan tadimakkel ni Elizabeth. Katita, andan trabaho na. Saan dan amarigatan kani apong na asera. Angat rabin. Kanawan ti makita at tao iti da ito yung banda, kakadwa. Ngamijayan ti kaparit boss. Ado. Ada pa'y babae nga agsasala. Nakabikini. Hintayo pa'y nga muna di boss. Di naksunan tungan. Ha? Panunutan tayo ti misyon tayo itarabi. Naskan nagbaligi tayo. Awan boss. Ado ti bilang tayo ngam dagiti gwardya iti dayta bangko. Iso nga awan gaway da kada tayo. Ay, kaintay nga ro din na boss. Sige kakadwa. Di kaya tignay iti dakas. Dagiti baltogyo. Imabayo. Di kaya tignay iti dakas, kunak. Nakapaturong ti paltog ni kada kayo. Ado pa iti kakadwami. Iso nga awan gaway nyo. Imabayo dagiti baltogyo. No kaya't nyo pa iti agbiag. Agtungpal kayo kada kami. Kakadwa, irakat nyo ina. No lumabad na, paltugan nyo ina. Ako pitit kwarta boss. Hintayon. Sige, lumana tayo kakadwa. Hintayon. Malaing. Naling kayo talaga, Pat. Nagaduda kita akwarta. Naalam niya amin na kwarta alinaon day dia bangko, senyor. Bilib kami at talaga kada kayo, Bard. Agyaman kami, madam. Ala, mabalin monte mapanaginan na, Bard. Agsasarita tayon to, inton bigat. Wan, madam. Nagbaligi dagiti nakamaskara magtatakawan ng sarap iti pagbangkuan iti kabisera iti rabi. Di ba dagiti nasawag gwardya? Gantira kinabalan dagiti agtatakaw. Gaputa duda ken armado da. Inala tangarot ti adu akwarta alinaon ti pagbangkuan. Inragad na dagiti gwardya kat sanda pulos anak harukat aging gay ti agsapa. Sanda pinatay dagiti gwardya. Dati kwarta ti ginagara da. Papagayam. Iti may kadwa agon daway. Natahawan manan ti pagbangkuan iti kabisera. Bueno, kagita ti damag itang agsapa. At iman ti sunata at ang tayo amin. Lukas ta. Abda ng sarap iti bangkwan iti kabisera. Asa mo da nga ta? Armado da. Sigun iti damag iti radyo. Wan manang. Asa mo da nga ta? Armado da kanina. Armado da. Dawa pa magmagno iti bangir at puto. Iso da nga ta tinang sarap iti bangkwan. Nalain tayo, tungan. Talagang awan ti makamu ada tayo gayam tinang serak iti bangko. Aging gayta. Awan pa'y naduktalan da ng akin aramid. Awan boss, ngam salbag. Nagado ti kukwada. Ket basit ti kukwata wented da. Salbag ide. Tatayo pa'y tinagregregat. Agreklamo ka manan, tungan. Naglaing ka talaga nagreklamo. Kasano ngamin, kahit sa napatas ti aramid da. Sikalatik ikan da tinaknakal gaputas si katibis friend ni madam. Aniya? Kuno may. Kailangan namin makita ti panagsakripisyo, boss. Sikan ati isuda. Ta isuda ti sikan. Naa. Ngam nasaya at kumano kasta, boss. Ngam saan matngarot amabalin. No kasta nga ron. Sumardang kan. Nuan niya tinaitad aparakan ka. Pagyaman naman. Reklamo ka, reklamo. Entong kuan.
dinispatsada kan. Ay, madimat apos. Oston, sumardang kantuan. Mayat talaga, Anita. Basaram da ito yung pagiwarna. Apay, anya ti bagbaga da ita apagiwarna. Ani ansong tinang serag iti bangkuan. Isuk, ken dagiti pasurot na. Apay, adda ka di pasurot na. Di kamot makaawat, Anita. Natural lakas tatimbaga. Iti kasta, mamati da. Anya, Isungay da. Abadamanan ti panang sapul da ken kuana. Ngamin, dakhel ti gatad anakatuon ken kuana. Anya? Kasta tinanggag ni kanya Rosa iti radyo tayo di Tikota. Sikat imatap nga kinaramid iti panakasarap ti bangkuan iti kabisera. Mawataklatan ti amin. Dumagdag sim ti basol mo, Mang Ansong. Kasano itan? Bayam lang, ami. Makaritak iti daytangar aramiden da. Uy, madanagan akmatan. Anyat pagdanagam, Iti mabalin nga ibo nga dayto. di ka danag, ami. Kada tayo nga dito kota. Rumbang akanayon anatured, ti pakinakam tayo. Iti kasta, mabaalan tayo ti lumaban no bilang. Wan matkit di. Sana siya ti karkaritan da kita atap tao. Sige lang, ami. Bayan tayo ida. Kita endan tumat ti panang bales ko katakwada. Madanaganak at talaga kadaansong. Kadwada ni Ami iti kuta. Kasano nga ta ang makasaritak ida? Kaya't ko amaamuan no isuda tinagtakaw iti bangko. No bilang, saanin anasayat da ito nga aramid da. Iso anaskan akasaritak ida. Bagbagaak ida. Agpakadaak ka ni Ma'am Carlota. Masapol arong marak ida. Asino agayem mo, ti sarong karam, Ella? Padasak asarakan ni Nena, Ma'am. Kas lang amin maditiriknak. No jak matulungan day dyan nga ubing. Pinanawak latang amin idi. Kat jakon sinublian. Sige, makaamo ka. Ngam aganad ka, Ella. Among batan ti gapuna no apay nga ibagbagak akanayon ti panaganad mo. Wen, Mama. Kat agyaman ak unay. Nabannog ako na. Adayon tinapagnak. Ang gusto nga ta daytoy dalan at taltalon tunak. Makamo di tala. Tinapatag. Masarakak ti kuta da ami. Kaya't ko ida kasarita. Ag pinasayat. Aginanak pa nga umuna. Nabannog ka talaga. Nagsakit pa yung tisakag. Bantay dayto ayan ko. Kadya ka mo. No iso dayto tigdalan da amin itik ko tada. Ami, adda kadua da Pedro kan Juan. Kasla mabibig ko. Ante Ella? Nakita mi ngag may mesa. Namin no kabusor. Ante Ella, kumusta kayo? Nasayaat mo. Sige, ami. Paginananta sa ngayon. Kalpasan na. Nasken nga agsarita kami itinalapat. Day tatipod no arason. No apay nga adak itaditiko tayo. Sa anak nga ispya akas itinakunan anson. Iso pa nga asim, tadi nakpagatapan iti kasta. Agsigsigurado aklain. Kasla anak ti pangibilbilang nga kadalandok ng ami.
Nangro na launay ni Ami. Kat adda siguro karbangak kadakwada. Isong adda ita ditoy. Dispensaran nak. Sikat ipan nakapangulo da ditoy. Nukas na, sikat ipagdamagak. Kayat ko amaamuan tipod mo. May papanitan niya. Maipapan itibang ko ijay kabisera anastrak dagiti agtatakaw. Sana da kami ti akin aramid iti dayjay. Ngam sikat ko nadaan ang serap. Kaduham dagiti pasurot mo. Sana pud mo dayta. Tipasdet ni Doña Anita. Da kayo kaditi akin gapwanan. Kasjay ti may parbang iti dayjay apasdak. Nukasta. Da kayo tinang pabatak iti dayjay apasdak. Wen ela. Ni Ami ti akin kapanunutan iti dayta. Anya? Oh, siya ti madandanagan. Di ka agdanag. Kabalan ni Ami ti makirangat. Anson, di mo kumatagidaksan dahi ti ibagakad ka. Anya dayta? Kastoy kadilatan ti biyagyo. Oy, noan niya tinsungbat ni mga ansong kankanti. Isungbat ti isungbat ko. Ami, jak kayat amadamag kunto na angon ama isa kantun abangkay. Ambom ka di pagbambanagan dito. Ami, imbilang kan nga anak. Wano kabsat ko. Iso adyak kayat nga dadakas sa mapasamak kan ka. Nga amangan numadamag kuntulaangan. Ama isa kantun abangkay gapu iti pan nakirangrangat mo. Saan to ang mapasamak tayo taante? Nga mabalin na ta. Basta mabalas kunto ti tao anang niruruman kanya. Saan daw apakadanagan? Tasyak, naklon ko na akasto ti panagbiag ko. Taglamlamang iti daytoy ako ta. Kat agibalas, inton madanon ti umno at tiyempo. No kasta, talaga adjakon mabawing ti panunot mo, Ami? Sa anak ka din, anapatagkan ka? Amoyo anapatag kayo kanya. Nga maawatan dak ko ma. Agkari kang harod kanyak, Ami. An nadam ti baghin. Jak kayat amadamag kunto amay sakan to abangkay. Gapo iti pan nakiragrangat mo. Ikarit, Auntie Ella. Agsugli akto manin. Inton adan tugon daway ko. Saan? Napaggad dito eh. Kinapod mo na. Sa bali at dalan tinatalunton mo, iti panagturong mo dito eh. Anya? Naimbaglangan ka nakita da kadag iti tagawanawan mo. Ipagarup da no may saka kabuso. Naimbag ka saan da ka anadangran. Ami? Ikarit ka da kayo, Auntie Ella. Agan-an nada. Aramidong dayta, para kanya, Ami. Itong parbangon ng nagsublikan, Ella. Itulog ka to. Agyaman aklando. Nagrigat gayam ti umay dito'y ko tayo. Nagadayo. Nabanlo ka kiti husto. Luda kami. Nairuam kami, Auntie. Iso alaklakan milangan ng pagnain. Nga oray adayo. Lando, di mo ko mabaybayan ni Ami, ha? Kaslakabsak mo. Gapot as sipod adda kayo iti high school. Da kayon atallo kada Victor ti aggagayam. Kas kailag kakabsak iti. Kat sapay na ko, ma. Taaging ka ita, kasta kayo lata. Agsisinakit kayo lata. Auntie. Ulitak saan mo abaybayan ni Ami? Aramidag day ka, Auntie Ella. Nalabit amabayag manen sa tay tumaikang itibundaway nga agkikita. Iso nga ibaga kunti amin akayat ko nga ibaga kada kayo. Sakbay apo manawa. Si dadaan ka natin. Bart, ti planok ti sumaruno nga aramidan tayo. Anya dayta, madam? Baliwan tayo manen ti agipatakder iti pasda. Iti dayjay kadi matala nga diso, madam? Wan, nasaya at launay ijay. Nalamlamang ijay.
Wan madam. Ibagayon no kaano tayo amang rugi. Uray inton bigatan. Sige madam. Agpaayabak iti trabahador. Kan ingkam gumatang kadagiti materyales. Sige, Bart. Itad ko ti kwarta ka sa pulan nyo. Da kayon ti aggatang kadagiti materyales. Parbangon na namin. Kaya't asawon day ta, dimtengan ti oras sa panagpakadak. Itulod da ka, auntie. Do kamin kanilan do amang itulod kan ka. Agyaman nak. No kumata saan kan apumanaw. Saan? Naskan na agsubliak ti mansion da Ma'am Carlota. Sige. No kastati ko nam, auntie. Ala, itulod dak nga ro din amin. Naitulog juga kaya Manila. Uwan mga ansang. Intulot mi. Aging nga makita mi nga awan pagpagadan na. Bilibag kan ko na. Uray saan na kayo akap-kapin ano? Ngam masiknan ka na kayo. Agasamat na ita. Inanusan na kayo sinapol iti kabakiran. Nga milaw na mga ansang. Iso ti talaga napatagkan ko na. Gaputa sipod ti mo sa itina ni Ami. Niyan ti elamat kan tinangas asikasukan ko na. Nasingpat a babae ni Ella. Nagasat ti lalaki nga ayatan na. Uwan na, angan awan saan ti lalaki itibiyag na. Anya? Nasingpat niyan ti Ella, mga ansang. Nagduha-duha kan kuha na iti damo. Ipagarok ko na ispya. Di na marami tikas na mga ansang. Di na tayo isagmak ni Auntie Ella. Apay akas to di mapaspasamak dito'y San Isidro. Apay adakas dagiti tao dito'y. Pagpunam. Sinurot dagiti awanan puso ti bangkwan. Sa nabalay tasan nga agsarday dagiti pulis sa mga sapsapol kadagiti nakapasol. No apay namin nga dagiti kakastaan tao. Anya nga tatirik nada. Adong magpaiso ti kwartada, gapo iti tinakaw da. Nga mapabuuran matla ti kararuada iti impyerno. Bayam day ta napanunutan iha. Masalunak namin po pa. Anya ti kaddan diti mansyon ita. Kuha pa ba? Kaya't ko ti aglangoy iti pool. Kaino ko ti pool, iso nga imaya. Malalala. Aramidom ti kayat mo. Makamukan, tas anda ka masikaso iha. Mapana kita iti munisipyo. Sumalog tayo, Lando. Anya? Hintay agkalap iti impormasyon iti nang serak iti bangko. Mga ansang. Saan nga tada mang magmitakin arami? Anya? Amangan mo't may isuda. Nganti pang panunutan. No isuda. Apa sikat ipabasulan da. Lukas ta. Mapan kayo iti kota damag no. Kat agin formar kayo. Matampal mga ansang. Matanagan Ella. Amangan no iti mabiit kat dito'y mansyon ti sublat dasar kan. Ma'am. Agsubli ko man ni Victor. Natalgad tirik na no ni Victor. No apay mat ngamin asaan man lang agbakasyon. Ma'am. Kaya't ko kumamat ngagbakasyon. Iti kasta, maamuan na dagito'y ang mapaspasamak dito'y. Nang runa ti dandani pan nakasarak to'y mansyon. Kat baran day ta maamuan na, saanan nga agsubli iti serbisyo. Kat agyanan dito'y. Sapay ko mga rod, tama pasamak day ta imbagayo, ma'am. Anya tinamon yung kota damag no? Saan nga isuda ti kin aramid iti panagtakaw iti bangko iti kabisera mga ansang. Anya? Saan da kano rimrimon iti dayja gundaw. Gapotad damot madam aplan-plan wanda. Anya dita? Di damot imbagan niya mga ansang. Kati ko nada. Awan ti amuda iti napasama ka panagtakaw. Kastagayam. No kasta nga rod, sumalog tayo. Hintay aging formar. Kaya't ko amamuan, no asino dagiti agtatakaw. Taapay asyak tito duwanda. Manang Ami,
Naimbag mo ta saan kasi murot ka damanong Ansong. Wen, saan pa'y naan? Gaputa kayat kayo asanayan na pumalto. Kayat ko amanan. Kan, uray ti pa nagpana. Jakpay ka ba ulan? Sige, isuro ka, Rosa. Aginggat masursuro. Sa bali, tinagturungan ti bala mana. Saan at ipinuntiryak alata? Sana parikot dayta. Masursurom tulat ta. Naimbag ti pana, ta sana masayang manang. Sana kasi ti paltog. Sayang lang, ti bala. Sana parikot dayta. Sige, padasam manan. Sirigam ana imbag, ti punteryaam. Maansong, anya nga tanong padasan tayo ti mapan iti pasdag a pinabatak tayo. Isumat ti pampanunotag. Ta sigurado, baliwan dati mangipataktar iti pasdag. Kat sigurado, nga addadag iti pasurot da Bart ijay. Kunsigon ko ni Tata Santos ang nakasarita ta. Da Bart ti atapon na ng sirat iti bangkuan ng kabisera. Nasaysayat no adda pamanitnek tayo at talaga nga isuda. Tauray siyak, talaga nga isuda ti atap. Agpapada tayo ti atap. Iturog tayo pa lang do. Tamadamdama pa'y. Rumor tayo. Agturong tayo iti pasdag. Aday ka. Imunan dagiti kakadwata mga ansong. Asidig tayo iti pasdag. Nasaysayat no saan tayo agrupo amag na. Tapnawan agatap kada tayo. Ipagarok dagaga ngay lang. Wala makitagtagdad tayo lang nga agindag dito eh. Oh, kotse. Mailasan ko ti driver mga ansong. Ni Bart da jay. Anya? Siguro. Ita yan ti pasdag ti pagturungan ta. Sapay na kuma. Pagbaligi tayo ang mga mo iti kinapudno. Saan tayo magsubli jay kuta? Aging gadi tayo naman ti kinapudno mga ansong. Kaya't ko amaman na sino dagiti ng serak iti bangko. Kaapay asak ti tudo na. Takal ti pamatik. Adag iti pasurot ni Don Simon. Ngam kaya't ko apangkan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Pasensya kayo na namasing. Gaputada kayo matlaang namin ti makasarsarita. Dan makaawat kanyak may papan iti ayat. Wen ma'am, saan aparikot dayta? Dumngagaklat ta iti ibang bagam. Nagmading amin tiriknak nana. Agluwa ka manon, Ma'am Rina. Gaputa nalipatan nak siguro ni Victor. Nabayagan a panawan adinak sinarungkaran. Kaya't ko na makita kan maara ko. Yamtsak amo tipang kita akan ko ana. Ma'am Rina. Pinadas ko iti asinapol ti balay na. Tako na nga iti asidaglaan. Yang dagiti tao ang nagdamdamaka. Saan damat nga mamo ni Victor? Anya? Lino ko nagsangang ni Victor. Lino ko na. Mga no makumikom launay. Iso talaga adi nakabasarungkaran. Tsaka mo na naman siya. Di ka maawanan itinang nama. Katsyag, adong tento titsimpo nga umay nakasarungkaran. Saan ko man aday tati pagsangsanita mo no paglidlidayam. Kasalitan mo na song. Anya tirami din tayo. Ada tayong itisan unay nga adayo iti construction. Nasaysayat no masidig tayo basit. Tapno nawaya tayo nga gunay. Kakadwa. Umas asidig tayo pa. Di kayo kutlaw. Kakadwa. Nalawag ka di matlang ti saritaan, Juan. Mang Ansong. Agda kami lang dito eh. Saan kami apumanaw dito eh? Agpaliw kami. Dahil ti kanito nga daparikot. Nalakada ka maispada. Anya?
Agapulay ka, trabahador. Asino ka? Kenapa yang ada ka dito eh? Ako talabaho. Kaya ko walta. Anya data. Asino ka? Ibagang tipod mo. Amangan na mapalatugan ka. Siya amboy. Kaya ko walta. Kaya ko talabaho. Kaya ko walta. Anya data. Asino ka? Ibagang tipod na. Amangan na mapalatugan ka. Siya amboy. Kaya ko walta. Kaya ko talabaho. Kasano nga mo nagtatrabaho dito eh? Kita pagkat tayo. Isu mayak. Adayo balay mi. Magmag na. Mabit lang. Kap-kapat. Bagtit sakit na ito yung tao. Sige, hingga trabaho ito. Siya talabaho. Kaya ko walta. Sabagay, huwag man nagtrabaho. Pasang kumit aswelduan. Isupay, ti maitulong na. Masapol ang nalagda ti may patakdar atas datoran. Isuarumbang na sayatan dagiti tao ti trabaho na. Awad boss. Naman, awan tinagtagdalatan. Nagtrabaho namin. Ay, sayang din mo na bastag. Pinabentak na. Medyo nga ang sound, pinabentak. Sino nga min medya talaga? Apay, natural, boss. Sana bali? Nakalagata tinakatuon iti ulo na. Ha? Imposible nga awan ti agragot amang sapol kan kuwan. Malas na. Tanan ayunan tayo ti basol na. Papayo tinang sarag iti bangko di kabisira. Yung isot di magpapasol. Malas na. Hoy, batit! Apay nga't da ka dita si Dagumi amang kidda-kidda kanya. Nagtrabaho ka! Agtalabaho siya. Salban de tata. Itay-pay nga't na dita. Kat kiddayan na no tumarinawan. Malas mo, boss. At nagpusunada ka na kagang bagtit. Lalaki may. Sumada ka! Di na sulanan. Tikunsi ni Madam. Atan. Mabit lang, tasit ka! No kasta, kurang dagiti materialis. Ida, Wan, madam. anya dagiti kasapulan. Naisulat ka, madam. Ano pa? O sige, mapantagumatang itamot lang. Malaman, madam. Mabigat ko man. Mapantalak tayo iti pagkatanan. Kag isa ka na da, tauray intun bigakan amapan niyo walaan. Sige nga ron, madam. Sumit nga tan. Ngam awan pailan ni Juan. Amalan mo na isagmak na tan. Ha, iso day tan. Di ko napagari. Ha, itong anday jay. Hoy, batik! Ayan o! Nagsubli ka! Salbag ka! Awan matlat siya, Sir Ben! Batik! Day jay, di manawan. Kakadwa, agsaga na kayo. Tamadang damapay. Pumanaw tayong dito eh. Ayan, day jay abagti. Kuna na nga gawin, tanabanok ka na. Kaya't ko walta, kuna na. Subliak bigat, kuna na. Hindi ko antim malayan. Aniya? Kinamat ko. Jak nabutan. Hala, bayaman. Bagtit tumot lang. Sumay. Anuam tigas siya tao. Intong bigat. Intay tualan dagiti gunatang mikinimatama materyales. Ha? Tamasapol nga iti mabit. Malpasan da iti apas na. Kunak na maibayag kayo, Lando. Saan? Gaputan na amuan minutlada gusto kinapod mo. Ha? Ada Barty talaga ng sarap iti bangka. Nung limang ansong ti pinabasong na. Nagdakas da talaga. Dahil ba ka nalain ni Juan nga pumarang?
Amo na tinan aramid na. Iso anamuan miti kayat mi atakwatan. Ita, amo tayon tipod no akin aramid iti pan nakasarrak ti bangko, iti kabisera. Kanso. Anya ti kan panunutan dito ang nakatupang. Dagiti pasurot ni Don Simon. Anya itan ti aramidin tayo. Imposible asaan nga amo ni Don Simon ti aramid dagiti pasurot na. Mangansong. Amangan pa ikit di. May isod ang agasawa ti akin kapanunutan. Agpapadada at takes. Saan ka di? Ngarod, saan nga imposible ang makasamak na ita? Mangansong. Ita, mang panunot tayo mat iti aramidan tayo kadakwada. Tapno agparikot ka. Asidagtan iti mansyon ko raw. Ni, agda lalaki ang nakatakbo iti asidagtigil. Ho! 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 Nempag nga oras mo lalaki? Anya ter aramidon kita gate ni. Ni, kita anak matlatang kapsat. Anya ti maipay ko? Magwingiwing lang. Napanan. Nay, Ma'am Rina! Ada kayo kaya man! Juan, ilukat mo ti gate. Umay ka, iha. Agtugaw ka dito yabay ko. Pagsangwan ta na iti merienda nga inyog ni Insya. Mama? Ada na danon ko alalaki di tarwar ti kay. Nakamatider dita. Ididinaman ko no anya ti kasapulan na. Nagwingiwing kat pimanaw. Amangan matluag bala. Ay, jakman amo, mama. Kunakit di ano trabahador iji asyenda. Ngam saan mat gayam. Saan mon nga italtalak? Amangan no agballa day chay. Tano dagduma. Adda agil ilad iti ruwar ti kay. Intun kita ang dagiti gwardya. Balla mat gayam. Iso apapanawan ka. Kasta ka di. Oh, apay anak ka umay ka, iha. Kaya't kayo asarong karan kay ni Papa, Mama. Saan abali ajak madanon ni Papa? Basta makita ka, Mama. Agyaman ak, iha. Katidya asyenda, kumusta? Awan parikot, Mama. Makamu kan ichay. Intalak ni papamkan ka day chay. Iso ang makamu kan. Kukwambatan ti mapaspastrak ichay. Anya? Ngambat? Saan ka di akas ta ti mapaspasamak, iha? Sa saan mat nga alalaan ni papam ti mapaspastrak ichay? Sikalat ta kanon ti makamu. Uwan, Mama. Ngam no kasapulan niyo ti kwarta. Mangibaga kayo lata. Gapo ta iduldulin ko. Ngam sa anak nga agibang-bang ko. Gapo ta mabuta nga. Nga amangan mo iti may nga altaw. Kat agpukaw latan akas laaso. Dumakdakas itan dito'y lugar tayo, Mama. Saan mat akas to idi? Ngam no apay dumakdakas itan. Ako iha. Ado tirinong karti panunok da. Kasta ti aramiden tayo, Lando. Bumbaan tayo ti munisipyo? Juan, iti kasta. Agparikot ni Apo Mayor. Mangansong. Amangan na delikado. Delikado, no agdarasunos tayo. Isuanas kan ang maplano ang imbag ti amin. Awan pa inaramid taga nagmintis, Lando. Sa bagay. Isu apat set kung nagbaligi tayo. Agyaman at kinila iti asa nga bayon aprutas igme. Magustuhan lakit din ni Ma'am Rina. Ay, una na. Pagugusto ni Ma'am Rina ti nalawang nga bukadaw kung nalawang matataya. Ay, pudno da ita. Ay, ayan ni Ma'am Rina, nana. Napan igi mansyon da. Nagsakay ita iti kabalyaw. Nana Marseng. Kanayo na ada kamatin kanya, ti kaya na yat na. Ah? Uray si ka, ibagbaga na mo tayo ta? Uy, Victor ka na tinagan na. Ay, uy. Kasta tinagan ti ibagbaga na kaayan-ayat na. Saan nga ta ni Victor anag na iti asyenda dito? Ti ibagbaga na kaayan-ayat na. Ay, jak mo. Saan ka di anatay day chay?
Ha? Ay, huwag gayam. Yang mo ti tao, kat natayo ni Victor. Saan aya? Anabayagan anatay da ijay. Ay, huwag gayam na. Natay gayam mo tiyag nagan iti Victor ngay bagbaga. Sa bali gayam ma Victor, ti kanayon ada kamatan ni Ma'am Rina kanya. Wen igni, sa bali. Kati ibang bagam a Victor. Natayon, idi pay laeng. Sige, Gwardiya. Pakirikap mo tigay. Mapantan iji asyenda, puraw. Magnakalaan. He! He! Ha? Ti lalaki. Isa maninday ta nakatugaw iti igid ti dalan. Ni, abay nga ta. Kasalitang man animbag. Ho! 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 Kapsat! Adda ka di ka sa pulang? Apay nga adda ka di taas si dagti mansyon mo. Anya tinagan mo? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.